Kumna berlok baro sa shisen pat ngapriang so bhai fi shakani ke channel jonga khasi tarka. Ta mentas ngingin shed no da kanika chicken lal pari. Uni urin sun ude uway but us ing nga aitang shi inch. Ailang but uni uding dhania. Uni pade ude dalchini mo tuding nga shutang man malam tu sa ailang. Te sa ai but uni so marit shi shamay barit. Sa ai uni chili powder ude u kashmiri chili powder ai arshamay ai uni piat pade tang shiteng mo. Ta adam nang tu sa grind uni payula longrong kumni am ude na utu kashmiri chili powder. Kani kado shiteng kilo te sa theno to ka pies bangila de pen ready ai lang ber kani ka umpnyang kani ka de ka umpnyang bam ai sau shamay bahya mo. Kani pari kari ka tu ka bangala kenruah ka tu ka grinder te sa ai khendem ni dakala rangat kani ku am sa ai shu ban pen I ye kani ka do mo. Saber kamlo shi shamay ren kamlo sa anta dihi te tap no ikani hatu bakandala I. Pet kani kala long dambit kumniam long kala long kani deban shat kumni hi mo. Peu masala rung khlam ai bon re khlam ai masala e te tu kashmiri chili powder le ude tang basu ai rong mde basat e te ngatharai philayo jiman to hi mo parlang te sai persyang bani shat kumni mo. Pejing ibang ibas baham bam lang berkaja dan shat berkaja do ru bas bah de bam kumni ngala pam kalong bas bah ke tasty bah kalong juicy bah. Kublai shibun bapilai pe ye kani ka video. Sengo bah like, subscribe, but share.